بهلکفتا روژا جلو برگین کردی لسنوری دەوەرداریە ئاکرێ چەندین چاڵاکی هاتن ڕێخستن لە خوێندنگەها ئامادەیە کەلەیە کچان چەندین چاڵاکی بەvê ڕۆژێ هاتن گێران و لوانجی ئسترانên کوردەواری و دەهواتên کوردی و لە دیڤدا لە خوێندنگەها گوڵان چەندین چاڵاکی بڕێوە چۆن وەکی بژن ئاهەنگی کریە وەشلای قوتابخانە گوڵان و هاتیە ئەنجامدان پڕاستی هزرەکە جوان و ڕێکۆپێکەوە کری ئاهەنگێک بۆ قوتابیت خۆشتوی کە هاتیە سازکردنش لای کارگیریە قوتابخانەیەوە و ئەم هەمیژی میوانێت وانە ڕۆژە جلوبەرگێت کوردیە زۆربەی قوتابی ئەف جلوبەرگێت کوردی کرینە بەرخ و ساختکردنەوە بیرەوەریە ئەرکێکی نیشتیمانیە و ئەرکێکی نەتەوایەتیە نەخواستمە هیوا آداری هم همین زانین که هیوا بونت خوش و نخوشت ملت منه گلک برنامه سنور قضا اکره تاتین انجام دان و ما برنامه باشتری شید هی بروجا سرهلدانه بو نوروزا پیروز جبرکنا جلوبرگین کردی دوی روژه دا گرنگیا خو هیا جبوی پاراستنا کلتوری کردی نخواست ما بره و برناوان استوالان هر چهار پارچن کردستانه برای خودن آکره جبرکو نوروز آکره تایبەتمەندی یک ورگرتیه و با جلوبرگاوه جلوبرگیش گلک جورات نکرن او جورات نکرن جورات راسنن کفنارن بهای خوی هی لو ما از دبیجن جوانترین پیشوازی باجار آکره بجلی برگت کردی و نماز افرال واقع تابخانه ما اودیتا کد بیجن زاروکه که 2 سالی بگره و حتی یه 20 سالی خوێندکاران jî bi durustkirina xwanên kurdewari û bi liberkirina cilûbergên Kurdî ev vîstevale birawiştir kirbû. Ev rewek rûza cilkên Kurdî hemî miletê Kurd pîrûz dikim û taybetî bû mamosta xwe ku ev festîvala bû me amade kirî û ev xwarinê Kurdî ne keltûrê me ye. Rûjeka geleka giring e def me Kurda çünkü taybet ev cilkê Kurdî û hêvîdarim hemû xwe bibûşin ev cilkê Kurdî. همه قطابیان خب جلوبرگن کردی خملاندیه کو جلوبرگ نتوی ناسنامه مایه و افریقا من خورنت فلکلوری و نتوی چکرینه بونو منوکی ترشک نیسکه ایپراغه دانه قطع Her sal divê roja destnîşankirî bû cilûbergên Kurdî çendîn çalakî dihêne birêve bin. Ev yeke jî paldere bû bihêzkirina hesta netewatî li dev xwênkaran.